Kirungi kyokola okuba nga oli kwa media mwe bali kutogobera bambi ngo banamboze ifambi ku YouTube kizamu amaani era sababa yakaba kali ku subscribinga to go ahead and subscribe, like and share our videos. Nze Yazid Yolisigira kwa FM Bukade nga oli kumbona lero tuwuni omisinde nga abakungu abenda okuva mu bitundu ebyobusoga onakola lero besolekaiza mu disiyeganga baba n'emisinde era nga ekigendererwa kibaire kya kusonda sente bambi da kuzimba ward eyekirwaire kyakafuba oba TB. Batukobaire nti obulero bwakafuba oba TB bweyongere no mu bitundu ebyobusoga wabula nga disiyeganga kabiri kyamaani no. Era ngekyeta kino kiri nti disiyeganga eringa eri wagati mu busoga era nga abantu abona abalwira balina ekirwere kino kuva mu district edindi nga Mayuge, Luka, Namutumba, Bujiri, Kaliro bambe baidagano mu Iganga hospital. Wabula ekibeerewo kibaire nti obwidanda bibaire butono era nga babebazira kifo kyankalakalire ekyotongweire ekyabalwire abakafu oba TB. So embere no newaliriza bambi abakungu okuva mu bitundu ebyobusoga bakatuno leka tube ni fundraising okusoza sente olwokubona nga tuzimba ward oba amaka agabalwire abakafuba era onakulwa lero kyabazinga wa busoga nabe suppose okuba omugeni omukulu okuba wonga alumuka nga basoza sente wabula tasoboire kuida yatuma katikiro muvawala nabairewo era nga emisinde ejire bulungi. So nga woli kubona tuli wano twakamala okulumuka wabula nga ekiro bali ku fundraising sente bali kulonya sente era okubona nga bafuna ward eyabalwire aba TB era nga batukobe nti bali kwenda emiliyoni nga 10 bali kwenda bazimbe ward eya kalina ndi kujja kwogera ku n'abakungu abendawulo batukoberere ku kumbere eno eya TB wabula ekiro kiri nti TB asinze kumala mu bantu mani noyo TB amala n'aba resistant eri amakerenda eriyo TB nga abantu bamufuna wabula bakolesa amakerenda yabanga airamu nga tawona wabula oluvaanyuma TB ona amala yawona nga abantu bagire mu idwairo. So TB owenkule eno abaire nga yeyongaire nga abantu abawaidagala nga tibawona. So nensonga lwaki bali kwenda babafunira amaka oba ward yaibwe abantu baneba natandika nga bambi okubaidandabira. So nga wenketu kujja kwogera kuku n'abakulu abebyobulamu na WCA abatukobera ku kwembera nga webere ndi Yazid Yolisigira oli kwa media abakale ku subscribe, please go ahead and subscribe, like and share our videos. TB tulina abalweire abakuninkiriza 10 ngaye mubo mulimu abalina TB gwetwesa yabba oba resistant TB ni mulusoga resistant munakiri. So resistant TB tulina abalweire ababera 30 ainga abalweire bano tujja twabanonya as far as buyende twabanonya paka na mayingo then on addition kuba ku district sidino oba district sidino editor olweire. So omwaka ogwere twali nti we were ranked the best ni for twasinga kwidandaba TB, especially TB eyaguba. Batwali n'abalwere 3 bona bawona ezira gwetwa koba nti abuze oba afire bona bawona. So naona n'abalwere currently ekyo nga wenkobere mu kusoka ekirwere kya TB oba akafuba kyeyongere no mu bitundu bya ebusoga Eastern region era nga disiyeganga neri kusinga okuba mu abantu bangi ayi babeere okusomozebwa nti aba TB oba ward ebeirengezirawo era nga kino kiwaliza olwisa abasawo okubatanya abantu abandi n'abalwire abandi. So omwami ono ni hospital administrator owaidwaire ikulu ery'Iganga bamweta Alamanzani Gaboli. So twenda tukobere kuku atusangeire oli kwa media ninsi Yazid Yolisigira owefa Bukade tukobere ku kwembera ya TB eryetya mu idwaire ery'Iganga obe nakavule. Neyanziza ino sebo omukulu Yolisigira Yazid. Obulwaire bwa TB nkani akafuba bulwaire buliwo era bubairewo era tusuubira nti tubali tufubye ino bwida kubanga bukaliwo. Obulwaire obwo bwidandabwa era buwona
wabula olw'okuba nti eriyo ebigemaku abantu bye balowooza nti oba obulwaire obwansikirano beetya bati okuvaayo okuyida mu idwaliro gye tuli babayidandabe twenda okubategeeza nti obulwaire obwo bwidandabibwa wabula bulwaire bwa bulabe ino kuba baterawo bweta multi drug resistant TB eyakona bw'otaba ino bukusigalamu era osobola obugemya omuntu owundi so mu mbeera eyo twenda tuteewo ward nti abaidde okwidandabibwa mu idwaliro lyaife tikiba kyangu ino bulwaire kuva ku muntu mulala kujja ku wundi kibi ino okwidda okwidandabibwa okirwaire ekindi ate n'ovaawo n'ekindi so munkola oti neeyo abalwaire bangi mu busoga wano ng'ate n'eidwaliro lyaife n'erigemya akati mu kwidandaba obulwaire bw'akafuba so tubanga nife otugemya akati mu kwidandaba obulwaire bw'akafuba twenda tube ni ward gye twidandabiramu abalwaire abo kyova obona nti enteekateeka eno gye tuli ku olwaleero yakwongera kumanyisa abantu nkani awareness n'okusonda esente ku lw'omulamu ogwo gw'okuzimba ward era twidi nti leero ntandikwa butandikwa ebyetutuuseeku tubituuseeku wabula ntandikwa era tusuubira okuba nibyetutuukaku ebindi ku kigendeerwa kyaife wenawo twena tukobere kusomozebwa ki okubairewo nga tuzira woodi y'abalwaire bakafuba abalwaire bangi aba TB tube tuzira woodi eyo ibwe yetengereire ng'oluyisi babikisinga babatakumera woodi babatakuwa mu femero edibamu abantu abandi aba n'ebirwaire ebindi oba oliawo olowooza nga idwaliro mbaina kusomozebwa ki ng'era bwe nkikoonyeku era weeno omaze wakikoonaku era tukobye wainuma nti obulwaire buno ti bwangu era kyangu ino okugema omuntu kuba busobola otambulira ni mu mpewo so bw'otoola mulwaire ow'akafuba n'omutawala n'abalwaire abandi olwoba omutaire ku risiki nene okuba nti kyangu ino okugemebwa ekirwaire ekyo so enkola gye tutandiseeko olwaleero yakumakinga sure nti tutaasa abalwaire baife abandi n'okubona nti twongera amaanyi mu kwidandaba naabo ekirwaire kino ekyakafuba so olowooza sobola okwenda woodi ki eyaga bunene ki oba oliawo kumbeera neeriwo ey'obwetaavu woodi gyetutera okuzimba dibadda bitanda 25 wabula tusuubira kuzimba kalina ng'eri ku wansi ni waigulu eri abalwaire abasobola okwidda okufunira oba wano kwidwalira eddagala yaabayo betusobola okuwa ebitanda atali mu mbeera mbi tuba n'olunaku lwe tulaga bayida twabawa amakerenda twaba ni be tubakobera okukola nga bayizeeyo waka n'engeri gye balina okwebisaamu bw'aba ali mu mbeera mbi ino nga yeetaaga okuba nti asooka kuba mu idwaliro of course tuba tusobola okumuwa ekitanda bambi atejja kuswika gano oni mwami Ramadhan Gaboli hospital administrator iganga hospital maybe mudachika ndala oba akakibuga abantu abali ebabona abantu bali ebangi oba oli abasoka nga balina ekirwa kya TB nga batya okubakebera n'abandi nga tebaidi oba akakibosobola okubaga mu kaseera kano neyanziza sebo abantu tubakubiriza buli lwowulira nti okola totoolaku okukebera obulwaire bw'akafuba nkani TB screening bwabwerere mu idwaliro lyaife erya Iganga General Hospital de mwaka zaako eri anakavule mutatya mwidde tubakebere n'obwidandabi tuba nabo bwe kizuulibwa nti ekirwaire ekyo oli nakyo tulina okutaasa iwe otaase n'abandi oba kuzuula nga ekirwaire kino ekyakafuba tibakulaalasa the confidentiality ensonga nkulu ino mu kwidandaba kuba abalwaire tuba na bangi abalwaire balina ebirwaire ebitali bya nsambo ndala era bwe tuba nti tukuzwire n'ekirwaire kiri wagatiiwo niife ab'eidwaliro n'okuwa obwidandabi nti bamalamu alutiisamuku bakambwa ekirwaire kya TB oba akafuba kibitanisirimu so omuntu atya nti munamukaa nti mulwaire wa TB oba oli awo asobola okuba nga ali mu akawuka kibatiisa wainuma tukoye nti TB asobola okutambulira ni mu mpewo ole yakolola oba wayagaana obuntu omwidde ekirwaire ng'ekya covid bwe kyatambulanga bityo so tikitegeeza nti bw'okifuna ng'okitwere ku muntu olwe oba weegayise naye so ekyo tikituufu ino abantu babe bagumu bayidde tubakebere tuyidda kubayidanda bulungi nga wembakobye ntukaleeta abakulu ab'endawulo naddala okuva mu SACCOs d'ebyobulamu okutuwayira ku kirwaire kino ekyakafuba oba TB ekitandise okwogeza abantu bitundu bya Busoga n'Iganga district nga oli kumba n'omwami ono ni Dr. Kitimbwa Patrick akulira ebyobulamu district Iganga twenda atukobere kuku embeera ya TB emerere etya tulirwanisa TB eyafuba TB abantu abalwala TB nibamira eddagala n'erya bulido aye era nibasigala nga balina ki
TB muluzungu gye tuyita multi drug resistant TB. So noyo TB gwe tuliku abantu abo baba ti bangi ino aye obali wona baba ensonga nti akawuka ako kamaani ino era we ka setuka nikava mola akalina nikaida muno owundi okaidanda bakiba kizibu ino. So Dr. tutegere mu kwano bulungi kyokoba eri abalwere ba TB aye nga ni wamera amakerenda TB otawona ekyoli kweta nti nga kawuka kafuba tikawona TB oyawona aye kiba kyetagisa okukyusa eidagala lyetumukozesa okumwidandaba. Eri eddagala erya bulido lyetukozesa aye ate naabo nga eddagala eryo erya bulido tiri akawuka kalyo tikaliwulira ki eddagala eryo nga tulina okyusaamu tuteekwa ekika ekyeddagala ekindi naabo abantu betweta nti balina multi drug resistant TB. Bona bawona singa tubategeere ntubawaki eidagala kyene notegeera kiri obategeeza kiri nti TB nga TB awona kasita oba ogoberere okumira eddagala lyo nga abasawo baba bakukopye. Abantu abo tibaba bangi ino nga bwenkukobye baba muyinza okwagana nti out of 10 tulina mu nga babiri aye nga ate effect yaibwe mbi ino tulina okumulwanisa naawo bwetwemereire. Kyekireeta TB ono okuba nga afuba nabikaminga drug resistant. Ekisingira era okuleeta TB okufuba kiva ku mulwaire mwene obutagoberera ndagiro gye bamuwa kumira eddagala oba n'oluusi okubuusabuusa yamira olwaleero kabiri yaloba kumira ido yabuusa lule yabanga talimira dozi ye nga bwe baba bamukobye nekireeta ensonga eyo. So kusomozebwa kikamubeera nako nga district naddala mu kulwanisa ekirwaire ekyakafuba. Okusomozebwa okusookera era nti tubaye tuzawe tusolokeza abantu bano nisobola kuba muntalinga nisobola kuba wamagezi kumira eddagala ng'olwidda numuwa eddagala atambula yagoola ate oluisi follow up ebanzibu mu communities. So twalowooza nti singa tubanga tufunye ekifo wetusolokeza abantu bano nitubalabirira bulungi nitubagalagira ku ekyokukola okumira eddagala lyabwe ekizibu tuba tukitoirewo. Okusomozebwa okubaire kukulwa ino kifo kyakubakumiramu kyobona ntubayenirani n'olwaleero nga tukwenda tusonda esente tuzimbe woodi eyo. So mu fundraising eno yemuli kukola eyokusoloza sente oba okolonya sente muli kwetaaga sente nga imeka? Esente ediri kwetaagisibwa kati nga ife batuwa ekisale nga district ekisale nga kya milioni nga 10 then banaife abayiraku ba partners aba Uganda Stop TB baidatandikirawo batoping up sente edisigaireyo okuzimba woodi. Oba oliawo mulanga kigwokubira abatyamye abantu bali bangi tibaidwa balina TB obazira bati okwidde okwekebeza abandi bawulira nti buli alina TB aba n'akawuka ka siriimu nekibatiisa abandi bwe batukoba. Ekyo endowooza eyo abantu bwebanga bagirina ndowooza nfu ti buli nti alina TB alina esiriimu ate n'oba n'esiriimu kiba kirungi wajja weekebera wategeera bw'oli okusinga okwetika emigugu ebiri weetisa omugugu gw'akawuka kakaleeta siriimu weetiga n'omugugu gw'akawuka ka TB. So obanga weekebeire byonna n'ofuna obwidandabi oba n'obulamu obulungi era weeyagala. Omulama gwekubiza abantu nti bajje beekebeze ti ndwaire ya siriimu yonka ti ndwaire ya TB yonka aye n'endwaire erisigaireyo enaku dino abantu pressure bakuba so ojja niweepima n'otegeera pressure zido bwediri kyona kikuyamba okwidandaba. Sukaali enaku dino yena ali kweyongera ojja niweekebera n'otegeera so endwaire donna omulama gwekubiza abantu nti bafeeyo ku bulamu bwaibwe nga beekebeza okutegeera endwaire balina bafune amagezi amatuufu ngeri ki gye babidandabamu babe nga bali productive ng'era webabazaire basobola olabira abaana baibwe baweerera fees babeewo obulungi nga famire. Tuyenza Dr. Akatalekeka ekirwaire kino okusinza ku statistics daimwe kirino mu basaada oba mu bakazi oba mu baana? Ekirwaire kino kirino mu basaada statistically kubanga lwaki abasaada tuba banafu ino mu kunoonya obwidandabi twefuula abalikola ino nti ndijja kunoonya sente so twaba n'ebiseera bitono mu kujja okunoonya obwidandabi okwidandaba. Kyekireeta TB abantu benda bategeere oba oli basobola okumwewala? Ekireeta TB kyandawulo n'engeri ey'okumwewala. So ekireeta TB kali kawuka, it is a bacteria kebeta abazungu baketa mycobacterium tuberculosis aye eriyo n'ebika ebindi mycobacterium bovis byonna bireeta TB.
so omuntu yena kasobola okumugamba kazaku nti oba kagamba bano ba mwenge oba bani basigala omuntu yena asobola ofuna TB ekirungi kiri nti omuntu yena TB bwamugema asobola okuba edandaba yawona nekisinga bukulu abubaka obuli nti TB awona discussion yange kitole munti TB akola ki awona kasitofuna edagala abantu bajja mu idwaliro okay toyanziza oyo ni Dr. Kitimbo bambi TB awona obanga oliyo nga toidi engeri yoyemereire mu jaga mu idwaliro batukobeere wano nti okukebera kwa bwerere n'eidagala liriyo tujja kusirika wano ndi Yazid Yolisigira Dr. toyanziza tufunye omugayite ogw'esente esente enkalu cash n'ebisuubizo pledge toto emiliyoni 14 n'emitwalo 2 na mitwalo 2 na mulala n'enusu 8 na 3 nebaza ababasoze sente de era nebaza abayidye ku musinde guno era nebaza obwati abazinga kubanga twayeta so digeza omutwalo baba waife digeza omutwalo digeza omutwalo yanziza esebo twayeta baba waife kakairewe barisebo baba waife kyabazinga afunvuwe twamweta okwidda ku mukolo guno era tusindikire katuukire waife nayigwirewo omulimu guno kunkyo tubebaza era twebaza abantu titatusobola kumena buli kinoomu ayi mwena mbebakiza galalamu